tha pha hichi hi impact tv a kon hong kila Kuki channel hin vejing ho zo se chunga ke pathu ka hin phonge Chipinthei Talkshow tuni ni khwa hi ke holim pi dingin pu SD Mangtin Thang Haukip BABD Chief Resource Person International Denominational Christian Church amato ke holim nai nei diu hin ama sapenin ama chu Talkshow limna ananeu hite pu ke pau min tuni ni khwa na phat man tam ta na hin kai do ai lai na hong zin na chunga ke pathu ka hin phonge ama sapenin ki holim nai pat masai nang ma chang ke phon na ti dem nei nei pi thei du pau me pathen in phai pe je wen pathen thang wa nam han la ke min he le kamin leng he st Mangtin Thang hau ke a hin ka pen na kho sei le lungjang sei to lang chang pi ko a hin na tu tua hi tui bong zai on venga ko ma hin so le so pi pusal le kan heaven nu mai khat ka heaven te hi hlum pen ke he ki pau so hin ji ka nei tan nu mai thum ka nei yen so le ke to mi nga ka heaven familia he koloi non pharmacy bola pathian na ka to he ki pau me in song pil hin khat ma mang na heaven ai le tu hin pathin thu lama iti na hung lu na chule na training le na thimzil na hi mi pi he thei din ne khat hin sai pi thei pathian thu a he 2000 sang ni ko ma kom ke pa tan na sang ni ma sang som ko le ni a chu pathian thu a kang lu pa na hin ai wang to ministry kan bol le ke ma full time pathian a dinga kong ke pi do na he kum sang ni kum cha he tan pathian zalen tu chan hung ki che en wi cha hin South India gama kum go ka go men na so le asama to kum ni ko men pathian zalen training sung he kum sagi ka sulu nen che ka sulu sunga hin to he BABD ka chai keu Halloween hi chi ba na hen evangelist course to so le outreach ministry course to so le evangelism boldan ho ministry experience ho he to he degree he nyau sa sa ho he kanaya nam pi po na nazala hi chi thu he tu chunga he ko hong he ti ka asai do no me ke pau me ai le IDCC hi EPT na ham chule ahong ki pat dan tho sim hinan IDCC he ke pa me IDCC ti ting le e ho ga ma he ke bol lo la hin foreign policy he chi foreign la hin tam ta omin Singapore la omin Qatar la omin so le USA la omin e ho ga ma he ke bol lo la IDCC ki ti hin inter denominational Christian church ati hin hi chu church planting lampong wang hilo aki chi pi chu pham ta hele cha ding am dan chu IDC ki to pen chu mission khan tum bi hela na theine dinga amin hi ki bo lain ti hi ka sei do no me ke pau me ai le IDCC hin EP doctrine na chi pi wang IDCC hin doctrine ki nei lo ti chu doctrine ki nei lo na chu church kha hobung kha na ki vai po hilo ki vai hom na khat zong hilo na ama he Christian sungpom pya dinga an sa hobung hola na zalen ta pathin na to thein ninga ki bol he je chon Christian in an sa ita san pau so doctrine ki chi pi hin he chu doctrine atum bi a ke ho hobung ke ho mission tiaga saying lo he he chi Christian ita san pau gospel ki pana thu pa he he chi he dat ta ki chi pi zo he ki pau me ai le IDCC hin hichi denominational church kiti hinna ito bang hobung la hina na to ova le khentum umam tiong chan hin sai pi thei IDCC he hang pia khantum lo he pathin zala chu aji chu pham ta hele to hin zong pathin zalen hobung khan to thailo ninga chu interdino ti min ke jang ai na inter a he teng le ipiti sei dia nanga tum ke atum am ho atum e ho atum ti na po in na hi chi ja chu khan tum akinei pon Christian zo se la hobung zo se he the hot ai lo le ngai lu tum de sa tum be la to the na ti he akichi pi pe ne ki pau me ai le thil pha khat a he nai ho hichi adi in Manipur state sunga ong pi hinding kine pi oma main ai le hichi IDCC ministry hin fund muna ti zo thil choma fund muna na nei wang ti pa me IDCC he ha sat dan chu
fun mu na ta hi lo na hi zong le tu hin pathian zala mun tina pathian thu kho sa hin gel kho a society sim tup na dinga IDCC na to hin het team izan ham khanin na aphat nin taw na zalin pan pi na an bol ho le so le ke ho ministry a ko na bol thei ti cho ei ma keng ta adina pathian na to ding te hin hi cha dinga thil ki bol ho hi na hi choa ko na hi ki to da la tu chani ki bol hin tu ta di phana cho mundang gamdang le e ho gam yong le sponsor ti di ham ai lo le sumla pai fund drive bol na ding hi ki bol lo la ai le po IDCC ministry hin e ho gam sunga bo focus ham a hi lo le ichan ngei gam a ho bam ti ong chone IDCC hin adi chana se di cho state khat a hi lo le country khat a hi lo le district khat a ho thei lo ai chu pham ta hele a focus thei na dinga cho interdino hong ki ti hin abana cho christian hong ki te le christian no zo se cho na chi zo se cho a ho thei dinga ki bol hin chi dung zu ya cho a focus on international christian a hi phat le christian hi lo wang cho christian hi lo ho cho missionary mission and evangelism na ke tong a hin christian sung hi teng le revival hal na ding zo se cho international la christian ka hi ti phat zo se cho so pi khat ula naw khat na ki giala ki puna he ti hi IDCC dana a focus pen cho cha ke pa me ai le IDCC ti hi ai adi in ai ho ku ki te la hin na dei mama ja ma chal de ki ne pi mama jin ai le hi chi IDCC a hi member izat ta bang ne he bam tu ta de ai pathian zalen tu hen IDCC hi e ho manipur state na hi hoi ta ki apply lo lai hin ai zong le asum gu a hi tam ta ki tong tho a hi in i zong le foreign la achun loi le gol pha sap song na i zong la e ho gama ki apply lo hin tu a hi e ho gama ding dana akichi pi dan ta chu na hi le district wise a hi lamkai ai lo le frontier organization ki sima na hi cho ho to ki za to ji a hi ta hi pan kila ana ki bol a hin tu manipur sunga hi state na dinga hi pathian pass ale ne ga sei belen koi som te ki to hi yong le abana hi manipur state na hi recognize sung the na lai ha tiong ka ga sei do no me ai le hi cha member la hi tu chana hi hi chin member la by resource person hi izat tabang na nei member he member la achun resource person ti hi member he achom hi yang na resource person hi te la tu mi get aki omen na mi get to district ten le state ten na ki ma hi in hi cho hen ti lo wa he azwa ga se chune ga bek te de la member momong he 7,000 lang chong a hi ta na hi zong le chila hen active lo om ke na active ho se le phat a amhon to sat na ne hen hilova ID sa ko na article sim mai na ai le thong khana ga het pi mai yang cho min chop ko na ga bo ma hele sang se ge lang cho pathin za la ke mai ta ne ki bam wale IDCC chi kiti hit no ho hi IDCC a hina itabang member hi itabang mi ho hina la ova hele chan chu qualified hi ngai ham hi chi hi na dinga hi ki pa me IDCC a he member la ding dan chu christian zo se cho isopi elole I member khana ki koi jing a hin na lagau gil kel dang cha a helo la ha sa gan theo ki thu pi ding chen ding mun zo se christian ka hi ti zo se cho eman imi isa ki koi tho a hin hi zong la hi cha cho IDC sa hung lu ding member hung la de tiang di lo a hi wanga cho koi hiong le IDC sa chon kom no me ti o mai la ama chon mission lungel ai lo le ke ho no ho ti lung put anei lo phot cho IDC sa cho member yang thei he ti nei cho actually title imangai lo title mai lo ai le tua hi mabana hi ipp to ogon na nei diu ka ta sanin them khat mi pi ne he the din ne khat nen sai pi the pa me na
ตัวเห็นประเทศซาเลนดิสทริกทุมาเห็น Frontier Organization อจวกเกษตรบงจนอากิบอลินนะวิจิ Frontier Organization หัวเหตัวเหกุมท่าติงแหละขัดเว General Meet ในความดิ่งเห็นนะวิจิ General Meet น่าเหไอเทียเหละกำดังงา IDCC นมหัว Founder หัวมิลุยหัวนะกิติเละอามหัวหุ่งดิ่งจงเหลงเกลากินเห็นวิจิตัวหน้าโจManipur state sung liu wat iga sei dinga hele eho gam sunga cho gam khang to lo na min pathin chu se ho na agha vil be se lo na gam ha sa ho kem jong la zo lo ho bung niaw cha cha o min na hiti ho la cho iti le kilu theya pan pi na jong ei man fan ho la amo pan pi ding kem conduct pi ding seminar conduct pi ding agam cho christian in huwa simpi ling te te ding ti ma bana to ogon thupi pen heti ka sei do no me ki pau min thilgon to gon na neo hoi mama jingin ai le pu hi IDCC ministry kiti hi pathian zalin hung lo thing tale ai ho gam sunga hin adi a christian te ding hin itabang phat chumna a hin lut thei ding ham IDCC hi phatata hung lo hina hele christianity a phat chumna dinga katgel khat chu khang tha tam ta he mission worker muzolo omen na mission hiti ho association ikiloi khom na howa na to keti hi miyo se hit akidal hin na ai wanga hi chu dalla mu zo lo je apathin na tong lo yong thei chu hi chu hi lo dingin na mission worker amu zo lo mun khana to ding amu zo lo wa yong la khang tha tam ta hi cha ko na he ama EPT de ahin khon ki sim do training ti hoi tu ba hin na hi cho hong ki bol do pha le chun christian hin khuwa khang tha tam ta zil na sang nei zo lo hon hi chi IDC sa ko na he zil na amu do the lampi ho bong ngum do thei ding ka go no hin na ki gong a hen chole hi cho ti lo wa yong cho pathin thu sei no ma sponsor amu lo ai lo le paisa sum le pai ha sa ji a sei thei lo hon cho EPT sei thei na omam ti ho ki sei pi nom na sim ding khang tha tam ta he sim ding lunga om hin hi cho he hung pi hina hung lo hina he le nunga hen lang gol hang hen lang lo upa hen lang pi yong le na nu pi yong ko hi yong le akipe do krista dinga mi hang san izan hang khan wang chon ki sim do na nei ding thil pa chomin ka gelin point khat na chon a point ni na cho e ho gama hit to bong om ma he le ki thet le ki hot na ke ho na ho tim lo wa Christian khat hin na sopi ki pung khana chen khom ting iti phana pha lung ra em tam ti banga ko hiti ho a ta hong ki to a nam pi society sunga lungel ki ba na nyau khat be khang tha hot an nei do ding hi hi cho he IDCC platform a ko na umbrella no ya ko na sim do the to do the ding a hin hi chi i phat chom na de wa ka gel pen he point ni ke pau me adin ai ho Manipur songa Christian cha te ding in hi chi IDCC ki ti wang he phachom le en te tin ka gelin tunia viewers ho ko ma ka hin sainom cho hi chi ipu ST mountain thangza sorry ama ko na iza cho hin iza su ke tawin igam sung ilhang sung wa hang tha te dinga thil phachom ta an pu do ding ti ita sanu nei pumin chen taw nan anakop jing te ti chu ka sainom he ale pu tu hin ki ho nan jong ahung no mama jing en tu hin phat chom khat break ga lai te ban studio ang le lu te ki ho na ban jom he te pu pau to ki ho lim naw tu hin break chom khat ga law hitin aban ting studio ahung nong lu ta taw he te
ten thang to ki holim na chu ana ban job ki ta hote ai le pu ik holim na thudo ka hin nei na ban jama hin doctrine chung chang a hin na IDCC in doctrine nei chung chang wi them khat mi pi in agial hil na pa hi ti di dan hin tin hi chalai pa hi them khat na hin hil chit be pi thai dia ki pau me na azo langa neu khat chung isei sau he tan na hi yong la avela neu khat mi pi het thai ding aga sei thai chu doctrine iti ting le ho hin doctrine hi toilan ho bung zo se nei tan na mission zo se na nei sa he ai wa doctrine inei sa zo siu chu abona chu Christian fila ke mang ai na Christian zo se la ana to a khan tum dei sa tum lo wa pathin na to ke ti hi IDCC in atu pi pe na hi ji chum na IDCC in doctrine khat ke nei ta han lang hele a doctrine to ke banglo si chu IDCC to ke hu thai lo di tin hai chu che ya chu IDCC chun gamsung society sung a hi lo le ho bung sung ha sat namon no namon yang le na pathin na kita ta to ding akidei sa ji chun doctrine atumbe akinei poi mi kai khe chun to ana sei chu IDCC seminar na seu a hi in no ho doctrine he ati mai the hin ai wanga hilo hi ai chu aki sei zo se Christian fila doctrine num so ho besa ki sei so okay hin na IDC atom be a doctrine kinei lo he ti pai ka sei do no hin ai chu akinei theilu na chu association a hipon denomination a hipon society hilo he na ministry independent ministry Christian feels au shaman the ni dinga platform khana ki sim ai ja chu doctrine kinei theilo hin ya chu koi hiong le Christian chan khompi loi la gor so pi ulanaw chan Christati sanzala IDC doctrine nei pon anum sa doctrine ho le anum sa Christian ho sunga sim tup na ding le a lo lai Christian la thagaw mang tha hu do on ninga ki sim platform ministry heti hi kaga phun do no me ke pau me iti chu ong hila ong ke chin ja men na tu ni hwa hin ve hi chi Talkshow hi chi ke holim na hin ve ho zong hin agel hil naw pa chu them khat a het chit be du ka ta sanin ale puji ministry hin tu ni chana ong ke pat apana tu ni chana hi tabanglam pi peng tabanglam panga hi pathina na hin to wam ti ong chana hin sai pi the ki pa me IDCC he ong ke pat nia pa na tu ni chana hin ong ke pat nia he resource person mi ge hin voluntary evangelist ngan ka heaven na voluntary a kumzan ham khat experience a pathin na anatong na degree sang ta wang ki nei lo hin hi jong le pathina ki pedo pathina tong dinga a hin khopum pi ki pedo ki phal thing na le se lama service chom ai lo le nop sa na chom la talawa idam sunga da pathina na ki pedo ngan mi sagi mi ge na tawn ma anaki zuya anaki bol hi ji chum hichinia pathen pathen ei phung bu ven to ni chan hin sam hen sole Manipur Nagaland na sole district wise yong le igam sung wa hen bon tin hin ong ki kal songen to ni chan ge hin pathen zalim kem na camping ti so masang lai kem bong sa hip camping bong sa hipon na camping tu la ya atha bi a teaching ki khial na hiti lam ho hin pathin zalin zalivar hum ke bol to tan na chole pa ka sai bongen no di sa dinga hin Assam hin Nagaland hin Manipur hin na state thum le lia hin kal songen cha chun resource person hong omin member hong omin kem zalivar ke boltan bible class hele tu him pathin zalin bible class se he som thum le sagi vel ake bol do tan na seminar hi som ni le sagi ver ake bol do tan na hi cho zo se he ahu pungin sumla pai apo do zo lo namuna ke bol namun jang me so le IDC sin a fula ke spot sponsor ke bol namun jang me hin so le ho pungin fula IDC sin a bol ten linga an bol namun jang me na chi chung changa hin igala hele
game ke ball Bible class a hello le seminar na ti ho hi teaching aid akini na chi teaching aid ho he pham milim na athopi to kito to adinga ki semen hi cho ki vet sa ai na hi chi cho chilaya he na hi chi pha laya chi chon cho chi to ai health lo nau chi to ai ki pa lo nau chi to ai het thim lo chi ti pa na Christian hin khwa dinga thil lui ho ana chi so to comparison ki bola na sa ako na teaching ki bol hin sa ako na he to ai sei bunga cho kem zali camping momong hi zali ver ai ta na chole Bible class momong hi som thumle sagi ahin na chole seminar to ahin hi so he ID sin tu chana hom ke tong do ahin a state na sim dinga cho state thum ta bang hom ki so ahin na chi state thum la cho a district ti dam area ti dam tam ta hom ki chon ke na lai hin na hi choi nai le ID sim ki pa nya pa na he hi che ki chon hola cho hobung chom chom hi ki ne hi chi te hobung ko te hobung ki te lo na angai cha a he lo le IDC sin a focus a chipi hethima e ngai lo wa pathin mina kalson adi munzo sa cho ki dalo wa ki kalson ein hi chong ki phuna patuni san a ki tong do pen ki sei do no me ki pau min atam mama zin seminar hin chule Bible school in bazo se he nen sai do zo se ai le po chi chung changa ka do num be kha cho ai le camping ho ipp ho nen bol ta win tu ni chana he pathin ta sana Jesu Christa ke san ti dan ti hi nang ho ministry a hi mi izat ta bang nang ho ministry work a pana hi mi izat ta bang uma ke pa men na thil poi mo ta khat nam do hen ke pam he zengen tu ni chana he ami ali sa chon ke sele tam ta am de hen na hi jong le IDC sin kem Bible class seminar akinei numuna he tu ni chana akinei pe na na thu akisei lai class ke la lai program ki chai masanga na ki pa a ina enya eko omnan so katiu na hito bonga ki pa thu sei ape na kap jing ape na hiso jing kanyawa pa na Christian kong hin hi chan ge ke he poi na hi ti e khati e ti ho thil tam ta he ke to in na kem ping zaliwa hong ki bol na sunga he khat vai cha he koima nu hiu cha ki khan khalo ki ti mai le na nu hiu cha khan khalo ki khan ka a tu sung an dan ka ki pa eta pathin mina hilong chut na taw na mang na hilong chut na testimony say na akipa na say camping zalila Bible class hom thumna sagila seminar chu la hi chi chu akibol no sia fel lova na a jing ke ya hele mi za na ki pa ta den ti chon a phun do ka sei do no min na chi chon IDC sa thil ki bol dan pa dong zu ya hen akibol na man zo sia he ami mo pen ami thei pen a ho pen a vai pen zong le ki pa ta ki khan na zan hu ake kia ki holim the no ta hin ho ki mang khom the hi chi hi thagawen reviver achang ve na apeng tha so jang hel na achang tha ove ake pa lo te an ki pa sam ake pa tha ove na alung op kai ho so yong ani mu ho yong ahung tho do tha ove na ti pa he ID sa ko na ake tong ahin hi sa ko na he apeng tha hu hing na nei mong he hang pi in alis chu kan choi po in hi jong le camping zali sunga he na hi chan ge cho pathin e ma pui dan ho hi pathin lo pi na ka ga sei do he ki pa me alo leng ma jing na camping ho hi tu lai di in mi him te khang tha te hi pathin lagaw lama ke thasam ma jing in ke jong chu ti ma ka ni je chen to hi ji IDCC ministry hin hi ji manipura hi thil ki dang ta pathin hin mang cha hen lang thil ki dang ta chule lagaw lama ki khelna khang tha tin izat ham phan ki khelna hin nei theding ti jo pathin ko mang taunan jong tauna ta thon pangutin ai le thudo aban hung chaling katin hi ji IDCC articles ministry in articles na nei ho hi chu chung chang hi mi pi het theding ai them khat na hin sai pi thediu ham ki pa me na IDCC hen article ki ji he
landline kêu hi pon na electronic service ti du ham na internet service process lampangan yang pathin na ki tong ahin chi chon chale chi article chung chang ahin lekha bo yang ki semin na chi lekha bo ki semi english ang ki le ding aki gongen na pathin phasa english ang ki pol do ding ahin cho tua mun china IDCC audience ti dam na cho zo se mu thei dinga ki sor go ahin hi chi chon chi IDCC ho chunga hen pathin zala hong nia pa tu ni chan gya he article he 700 something na za sagi ti la aver he article ke ji do he tan articles e thil no melo he lang kha na cho bai ta ga ji ding yang le nom ta ga ji ding yang le na a topic cho a abai chon thil chom he tan aji momong he thil no melo he he jong le pathianen kidang ta ai cho he thonok the na pin có khọn hồ na khọn là kiang hồ yong hi pia thonok the na aji lowa le i khọ i kiang hồ yong he num the salo na imit ilung thim i ngai to na pai ki cholo cho article iji lowa le iji ai le num ki sa yen ne ong tui lewa ko pathianen ei ma puyu a hin na che chon ji thonok man jong a hi pon bol thonok man jong hi lo a na chi article ho he hong ke ji in tu lang hen ji nga kho topic khat ji denga hele tunia he ilung thima he sa khat ta cho hi tia he bol ding e na hi chi thui ka se ya hele society to ka a he chan ge mi a phat chom pi the de hong ki mu chin deu ta na iji te la cho ki ngai to hen na to awang he ki ngai to lo hen hi chung ki ji ho chu zan le pungni pungthum ma i mo na kan jong um hen chal ni hlom ke ya iji jong um hen na lo le icha te ji cha elul in sung mi in sa in lang ikoma boy ta in ki sala long le he phalo lewa a i mu banga kho na angol lew to banga ho pathen hin ho pi ne ni article so ki ji hin na so he pathen zala jasagi ti la hong ki ji do he pathen ka thang wa in na pathen lo pe na he in e ho ki son na the jong he po in christian hin kho a khalani ben alup manana sima na ai lo le ato manana sima ana to pe na sima khat be chon ki pa na khat an ham na lung na wa na khat an ham na a hi lo wa he le pathen thua het be ne thiam na ho bung sunga phat som na pan la thiam tio thil tam ta ho he lung ge la ke nia taw na ma chi ki ji en hi chung ki ji na chung changa hen mi tam ta hen christian hung ki phu do he e ho gam ki tile e mi society sunga dinga hen kum za eling ta ven na hi chi kum za sunga he pathen thu an sa to no ho article he akibang poi ti lo yong he igan thei ha sata taw na ma ki ji pa cho min a het lo yong me na a he wangen hi chi article ho he ke ho doctrine jong a hi pon IDCC ni chi hi CPD ta ki ji jong a hi po in apha dongzu ya thil na chi so he ilunga hung kilang na pathen ni chi ji in na hi chi bolovin na hi tin seven hi tin tongovin na ti Bible base ana ilunga pathin e pui tam dongzu ya he chi article hong ke ji hen ya cho christian christa zala team hu hing na ichan hom pi christian so pi lo naw zo se loi lo gol hon a he team thei dinga ka ga ta la nom cho IDCC in article ke ji zo se IDCC doctrine a hi poi na thil hi holding het chet ding het chet phat le a thi ni yong le thi pi ngama het chet ngai tia pathin thui ki khola hi chu ki sun pa chu ta san mong ven na hi chi ki sun pa chu pam ven lang zui ta ven ti na jong hi de pon hi cha ko na ipi mu do thi umam ti hi mi pi hin pathin thu an kho sa alung gi ma an khor the ni article he ki ji ti he ka sei do nom ki pau me na hin hil chit dan cho aki chen ma vela ga do be di jong ta point na po ai le tu hin ki holim na jong he a chai na lam jong ong he tan pi pen in
tu ni ni khwa ke hon hi chi impact tv Kuki channel staff on ka hin ko now do num het num ka nei zo sio hi ka hin thu do zong ka do sang men hoi zo an a ki chin zo an hin sai pi men tu hin hi chi impact tv Kuki channel mang chan mi pi te ko ma tiam vai la na ti tiam ai lo le chi media inei pau hi itabanga nangin ngai dan na nem ti chu na hin sai pi men lang chi zo ting le hum khana chan nei ta ki pa me na Amy society sunga hin lagaw lam hin ta salam hin thil khat ni bol do ha in na thil cho neu le len le a bol do aketi cho ha ai awa ahum ki bol do pha le a pha chom khat nam he na ai cho bible assayan na na pha to na ninga na lungsunga na tong so pathe na he atin mi hin khat chun na pha khan to ding ting le thil khat hang om he na tu na impact tv Kuki channel Chipinthei Talkshow ki bol do jong he na alang khan na chun ama ho a he ke ho a he ti ding kalapon ke gala chu hi chi society sunga thil khat chumin an bola le e aman a talent a bol he na hi chi chu society nampi society ai lo le a he thei zo se a support thei zo se a to sa thos a la kho ma na I to sot kho ma he le hi chi hi khan to na hi ding ham ting ga galen ton zong tu ni sana hi chi a ko na na hum ke tong wa ko nai e ho ni het pha lo agu a ki pa agu a thil he chin agu a lung na wa mi zan ha ding he na hi cho de nga cho thilum ke bol do a hi chan mi chi ki bol pa he taw na jong angai jen pathin het na ngai jen pathin in phung vo in ten na hi chi I support no wa hi chi se he pon thil ki bol ro se he support na to sa do ha apoi mo in na ho a ke ho a ti wang he Christian hin khwain ki nga hen lang hi song he e mitia ting mo mo he na e ho society ade Christian na ding he inam pi wa de kila jeng theile ti he mi pi ko ma ne ka ga ta la nom ka dei dan ka ga sei nom he ki pau me ai le pu e ke holim na wa ka hin do na na hin don bot na hin pi ho chung hin ki pa thu ka hin phongin nang jong na to na ministry hong wang phai lang pathenin adin hi chi Manipur sunga Christian holding in khang tha ti holding in na pha hin tong do hen ti chu ke ho staff wa ko na vai la na I lo le appreciation ti di ham hen tin I ho ke ho lim na jong ahung no min tu hin a chai na lam cho hi tan nang jong hong wang phajing lang na to na lam ahung ma chalin ti kain sai nom he amen pu pau to ke ho lim now tu ni Talkshow ama ko na e he do iza o hi chi IDCC chungchang thu he so tawin hi chi hi tawna anakop jingoi tin malama ai ho Manipur sunga khangtha te la pha hin to do thaina dingin tawnan kop jingoi te tuni ni khwa hi chi Chipinthei Talkshow hin vezo si chunga ki pa thu ka hin phongin chule vai la na ki pa na salam ka hin pe in tunia Chipinthei Talkshow ve ho zo si mangpha